米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马布隆平安。Nanay mipahmak kita tu kawas tu romi ami ar， 期盼我们每日颂赞上帝。I ulit 60 atfang sakatulu atusir suasa. Nahani ikaka no orip kunika tahlamaan no mitlaotsay a ulah iso. Saka o papahmak kako i tiswanan saan。诗篇63篇第3节说：“你永恒的爱比生命宝贵，因此我要颂赞你。” Salikakaaw halipahmak tu kawas tu romiami ati o sakangaayaw ita a sarialiaw ami harateng tu mikumi no kawas. O rumasa tu pasoolin kita mararit ku kawas ami lipo tu orit no mita tu romiami at. Saka urah kerai ku farujwa no mita ami ditemoh tu kahatsatsay a farohay a romiat. Ato o dipahakay ku farujwa ita ami bahmek tu kawas。每天喜爱赞美上帝，是为了让我们一次又一次地思想上帝的恩典。另一方面，由于我们确信上帝时时看顾我们的生活，所以我们满心欢喜迎接每一个新的日子，并且满怀喜乐赞美上帝。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tapangao pasoolin kako matumes no mikumi iso ku orip no mako tu romiami ar. Saka rahkel ku farujwa ako ami ditemo to kahatsatsay a mipafrian iso a romiar. Ato dipaha ku farujwa ako ami pahmek to nika taramaan no iso。主啊，我确信每一天的生活都充满了你的恩典，所以我以知足的心迎接你所赐的每一天，并且以喜乐的心颂赞你的伟大。Pakai ni i dalam anay ang anganutabang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你平安。